Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari keluarga Pororo yuk teman-teman yuk. Kuning-kuning. Wow, memakai apa nih teman-teman ini? Wow, memakai box warna putih nih teman-teman. Oke, kita mulai mencarinya yuk teman-teman yuk. Wih, lihat teman-teman. Wow, ini apa nih teman-teman ini? Wow, lihat teman-teman. Ini ada krong. Wih, mantul. Wow, ada krong lagi ya teman-teman ya. Wih, mantul nih teman-teman ini. Ada 3 krong teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman. Ini ada banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, ini ada Harry teman-teman. Wow, mantul. Wow, ini ada Peti. Wow, mantul. Wow, ini Luffy teman-teman ya. Wow, Luffy-nya banyak sekali teman-teman tuh. Wow, mantul. Wah, ternyata pada kembaran ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman ya. Wah, itu apa teman-teman tuh? Coba kita lihat ya, kita lihat saja nih teman-teman ini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada Pororo teman-teman. Wow, ada 6 Pororo teman-teman. Wih, oke. Kita hitung saja ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada 6 Pororo teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman. Wow, mantul. Wih. Wow, ini ada Pobi. Wow, ada si Pobi gendut nih teman-teman nih. Wih, mantul. Wow, ini Pobi juga nih teman-teman ini. Wih, mantul. Oke teman-teman, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.